Terima kasih. Yang kau pakai ini satu pancet. Teman-teman, ini kita tahu cuaca hujan, jadi workout itu lebih maksimal lagi. Kalau ada yang kurang, kasih tahu Kang Asep aja atau nambah sendiri. We know Yeah. the situation now is every run, and so you check your shoes is okay or not. Jadi kalian ketika pemanasan bagus, di awal kita udah high, udah tinggi gitu. If you good warming up, so when you start it's already in a high situation. Oke, thank you. Berarti pemain sebelum pemanasan 2 mulai. Dua selesai. Pelanggaran. Hati-hati di sini. Nomor 21, Fitra Maulana. Nomor 23, Levin Gurzawa. Nomor 26, Robin Darwis. Nomor 28. Selamat sih bang. Attention. They always Ya ya.
tenang teman-teman. Oke, bermain sebagai sebuah tim, jangan harap. Oke, Willy salah. Oke, oh enggak, saling membantu. Oke, Andiolo salah. Oke, ayo lagi. Oke, kita main sebagai timur teman-teman. Ayo, come on. Ayo. Oke, stop. Sebelum pertandingan, berdua mulai. Dua selesai. Kalian tahu tuh udah bagus. Yang mau kerja, yang itu saya mau. Tapi ada sedikit evaluasi. Ya. You play is good. Oke. Clear ya, clear. Oke. Putar kirinya. Pak, ini pasti kan dari sini nih, Dek. Ya, 1, 2, 3 kali oke. Tapi ada momen dan diarah. Buat ini. Ini area ini. Ini area ini ya, space-nya ini. Ini weakness-nya di sini teman-teman. Ini weakness di sini nih. Oke, lari belakang lo, lari belakang. Oke. Nggak bisa main. Pas You teman-teman. cannot play position. Ya, Ade, sabar sih. Jangan lupa pas tenang aja kita main kok. Dia bisa kontrol. Teman. Ya. Is any changes? Ya, nanti di sini. Bro. Apa dicari nih? One day, one behind. Because if midfield coming, Jangan makan jangan. Amigo. Jadi kalau nggak bisa, Oke, teman-teman, jaga intensitas. Kalau Keep your dilakukan intensity. di babak pertama, sekarang more. Intensitas. intensitas. Oke, come on. Yuk. Okay, guys, we show it's possible. Yes. It's possible, guys. Just one thing, don't rush. We don't need to score in the 5 or 10 first minutes. Don't rush the team. Don't rush the team, okay? Come on, guys. Ada peluang skor, teman-teman. Ayo, come on. Sebelum babak kedua, dua mulai. Dua selesai. Oke, come on. Sniper! Dua! Oke, pertandingan malam ini kalau kita cerita skor, cerita hasil, terus terang aja kita kecewa. Tapi saya bangga, terus terang aja. Saya masih apresiasi semua kawan-kawan semuanya mau berjuang terus seperti itu. Kita lanjutkan terus sampai selesai pertandingan ini, sampai selesai di sini. Seperti ini semangatnya. We may lose today, but I like the spirit that you give until the end of the match. That's what I want. Tolong jaga ini semangat ini tolong dijaga. Kita pertandingan masih ada 8. So you have to keep this spirit until the end of the season. Jangan pesimis. Saya yakin dan saya secara pribadi percaya sama kalian semuanya. Don't think about negativity. I believe in you, Kalian bisa berbuat lebih dari ini. and I believe you can do it more than this. Tim yang kita lawan bukan tim abal-abal, tapi kita bisa bermain seperti ini. The team that we play today is first on the table, and we can fight with them. Oke, sekali lagi terima kasih atas perjuangan hari ini. And thank you for your spirit. Kita serahkan ke coach apa ada programnya seperti apa besok, ya. And we will see the program for tomorrow. Manajemen ini dalam tidak bisa memberikan apa karena dia lagi rapat. The management still in the meeting Kita inside. nanti kita langsung data
aja ke match. And we go directly to the match. Terima kasih sekali lagi. And thank you. Oke teman-teman, apa dulu ya? Ayo. Sepak bola. Kadang-kadang apa yang kita This is inginkan football. Sometimes the things that we want tidak bisa sesuai dengan harapan kita. cannot go the way that we want. Kadang pemain ada yang kecewa, itu wajar, itu sepak And bola. player get Karena disappointed, nggak mau but it's kalah. normal. Ya karena nggak mau kalah, itu senang. That's what I want. You don't want to lose. Dia attitude, ya. That's the attitude that I want. Tadi Pak bilang, secara hasil kita kalah. Oke. The result we may Secara lost. Permainan kita nggak kalah. But the game we play very well. Kita masih 8 match teman-teman. Oke, saya bilang kita harus tetap bersama sampai selesai. We have to stick together until the end of the season. Kalau ada pemain yang udah merasa udah selesai, kasih tahu ada masalah. Ya. If you think this is finished, just tell me. Teman-teman. Oke, tapi saya bangga sama kalian semuanya. I'm very proud of you guys. Perjalanan belum selesai. Dan The way, kalian udah we tunjukkan still have a long way. hasilnya malam hari ini teman-teman. Ya, sekali lagi terima kasih. Kita also, ketemu thank you. Selasa sore. Oke. Tuesday. Selesai pertandingan. Dua, selesai. Dua, selesai. Semangat!